خیزانکا باجر عفرینه روجاوای کردستانه 11 سالن وکو پنابر لی بیروتا پایتخت لبنان دجین. کمیسیونا بلندا پنابران یا نتوین ایگرتی. مهانه کمتر جه 5 دلاران ددت وان. لبتن کریاش و قیاوان نزیکی 100 دلارانه. هفجی نوی کار دکد. مهانه 205 دلاران وردگرید. اوجی دبارا جیانا خود کن. أولي أحدث يدر عامة هدن الحمد لله أنه حياة متواضعة بي كسكت متانا كابي ما بدار يدق تشكونين أنه كل فاتي مجي إيسان الشغلة ناكا برا يعني مهي جندا نوجيني 6 دولار يعني شهر إضافة بالشغل حتى ضوضي كيف مينه إنه 6 دولار يعني يو بيجيني يو ناجيني والحمد لله يعني جوار إنه خدت التبريني عملكم فجارنجي پتریا پنابرین روجاوای کردستان لی شقاین کون دجین. داکو کریا کمتر بدن. جبرکو ریجا زیده یوان کار بدست نکفتیه. جوی خیزانه بتنه کچکوان کار دکد. لی کارگه که دورینه. جیانوان لسر دهات ویه. تلريد ماشي الشارع يعني النزراك أول تدنرن يعني دوي رابينا ولا تي خايشتي ولا تجي بداس خديكت حياة ظر شاتنا كجناحية الشغل دا ناحية معيشي دا بر شاتنا بالأخرج كردارة فر الشغل تعناكن شغل يعني الشغل اللي في داري اي مصلحتي خا ما كيناها كانا بشغله مثلا وكي خالو تورنجيبي خالي مع ابو جوان ناشغلين از تصنيع الادويه شغالين حق صال لسوريا الفداري تانا شغالين لديف آمارن کمیسیونا بلندا پنابران یا سرب نتوین یگرتی 1,150,000 پنابرین سوری لی ولات لبنان دجین. اولگوری هندک سازین کردی دنافبرا 200 تاکو 250,000 جوان پنابران کردین روجاوای کردستانی نه. کو پتریاوان پشتی ریدان سال 2011 پنابر بوینه. تاخک هجار نشینه لناوا سنتر باجر بیروت پایتخت لبنان دا. کد بجنه برچ حمود. دوی تاخی دا پتری 100 مالین خلکی روجاوای کردستانی هنه. هر چنده که جیانوا بزحمت در باز بیدن. لیاو دبیجن دویت هداری بکشین چونکی ام جه بر شری هاتینا ویریو جیانا مل ویری هرچا بیتن در باز بید. ایوب نصری روداو بیروت لبنان.